بسم الله الرحمن الرحيم. مسؤولية وبرپرسيارية زانا ومظن أمتي. يعني مسلمان عزيز، چه عالم گو خدا خلق کربن و آفران دبن، جبو هر یکی جوان قانون و نظام دانیا، جبو عالم روج و هیب و ستيركان قانونك و نظامك آفران ديان، جبو عالم حيوانان قانونك، جبو عالم جنان قانونك، وجبو عالم ما انسانان جي خدا قانونك و نظامك دانيا. ايدي همو كائنات بقانون خدا دوران خود دوام دكي، لجبرگو انسان خودي عقل و خودي فهمه بار مسؤولية ويجي زيدتر و گرانتر. لورا انسان هم جتبگرين نفسا خواه، هم جتبگرين كسين بن حكم خواه مسؤول و برپرسيارا. مثلا سروك قوم قوم خواه، مظن مالبات فرد مالبات خواه، داو باب زاروك خواه، معلم ما مصطي شاگرد خواه، مروه کارکر و کسی وظیفه دار کار و وظیفه خواه، صنعتکار صنعت خواه مسئوله. نورا خدا بيشا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. سورة أحزاب آية 72. براستي موظفة بيك آنينا أمر دين تقديم و پیشکش عظمانان و زمین و چیایان کرد. مخواست عظمان و زمین و چیا بار قانون اسلام هلدن خواه، لیوان جهلدانا و وظیفه خوش پارا گرتن، جه ترسیان گوه نکاربن براستی پیک بینن و پاشی دهنبر مدا فدیکار بمینن. لی مروف قبول کرد و وی باری هلدا خواه، پاشی جی غدر مظن انسان خواه کرد. لورا لأمانتا خدای خواه براستی خودی در نکد. گلی خوشکو براین عزیز، یک جوان وظیفین گو خدا سپارتنا مروف رهبری و خودی کرنا وانین بن دست و بن حکم مروفن. خدا بیشه گلی آوانین باور کرنا هون عول نفسا خواه، پاشی جی فرد مالباتا خواه جعذابا وی آگری دوجه بپارزن، گو روژا قیامت آردو و پیکتی وی مروف و کورن. خدا بوی آیت لحمو مسلمان شیرد دکه گول مالبات انخوا لجن و زاروک انخوا خودی در کون وان تماما آزاد و بے خودی و سربردائی برندن. اولا وان هینی آساس و بنگهن اسلام بکن، فرض و واجب خدا بوان بدن زانین و وان جی حرام و ندرستان بپارزن. پیغمبر خدا جید بیجه هر یک جوا وکی شوان جوانین بن حکم خواه مسئول برپرسیارا. چاوا خودی پاز خود سپیر شوان دا باش بچرینی و بکی ماسی لخودی وگرینی، هر انسان جی شوان فرد مالباتا خویا لازم دین خدا بوان نا بده ناس کرن و حتی جیوری وانش تبگری نباش بپارزی. ایرو باری وظیفه مدو بابان و مظنان دهنبر زاروکان و نسل نهدا گلک گرانتر بوینا. لورا ری و سبب خرابی پر زیده بونا. نسل چاوه خود دناب کوما خرابی و بی ادبیان دا بدکه و دناب خرابیان دا مظن دبی. ایدی جبو وی نسل تربیه کی قوی لازمه. اونیورسیته پر بونا، تلویزیون و اینترنت لهر در بلا بونا، حتی دناب گلک مالین مسلمان دا جهانا
بفان أونيفرسيتا وتلفزيونان تقليدا غير مسلمان وتقليدا دولة غربي بويا عادات ودنا مدى جيغرتيا أوان حمويان سبب جبو بلابون وبجيبونا خرابي وبأدبيان قالي خوشكو برايان أونيفرسيتان جي وتلفزيون جي انترنت جي أدب وحياة جناب نسلا جوان راكرنا لي أمنا بيجن بلا أونيفرسيتا تشينبن بلا زاروك نخوينن يعني بلا صنعت وكشفيات قيدا نبن لورا بريا هر كسي وبريا هر مؤسسي إسلام تشويقا خواندني وپيشدچوني دكي لي إسلام في بي أدبي وفي بي حياتي جي أصلا قبول ناكي هم أمدبينن ده همبر بلابونا وان نباشيان ده نتوكس دنگي خود كي نجي تبگرك جي چيد بي هر کس تماشا دكي هر وكي اب منظره لخوشيه حموال تي ادو حضور خدا دا مسؤول اول مظنين دولتنا وقانوننا طاشيجي زانا ومظنين امتنا وحمو مسلمانا بلا توكس خوش في مسؤوليتي دور نگرين قالي ديو بعض المسلمان ورن ام چند دقيقة بفكرن اگر ایرو پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام سر خوراکی و وی حال زارو که ما مسلمانان ببینی گلبر چاوین ما و دناب جعده و میدانان دا هر تبگرین بی ادبی جوان چه دبن به چاوین خود ببینی و بسر مده وگره بیجه گلو آوان زاروکین ونه امی چه جوابا پیغمبر خود بدن از جنوها خبر بدم وا او پیغمبر بذي حالي تو كسي بأمتي قبول ناكي هم رويا حشرين لبا خدا ويقلي ما جي خدا ربك ببيجي يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أي خداي من براستي أمتا من أبي قرآن ومن جوان را أمانت هشتبو إهمال کرنا پشتا خدا نوي گهداریا فرمان وی نکرنا ایدی جبو گو جمعنا ببی عبرت خدا جقوم بری بحث تكد بيجه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سورة مريم آية بنجيونه لبي مرنا پیغمبران نسل موسى نباش هاتن گونمیج ون داکرن بون پیروین داخوازی شهوتا نفس أخوة يعني خدا وحلال وحرام دين جبيل كرن دست بكارين ذوق وكيفا خويا ندرست كرن إذي آوانان ويروكي راستي جزايا خورن باش بنيرن نسلا مشي إيرو عين وصابويا فرقين خدا ناس ناكن حلال وحرام جهد ناكي وشبرو لطي الشهوة وكيفا خويا لمسؤول وان وفان خرابية وان ام مظنين امتي وديو بابن لورا موان براستي تربية نكرنا ام جبو دنيا وان خبتنا لید تربية وتعليم دين دا موان بخودي هشتيا تربية وانا ديني وآخرتا وان ما إهمال كريا موان تسليمي زمان كرنا جلي مسلمانا هجا قو فرصت دست مدى هيا هشيار بن نسلا خوا بخودي نهيلين تسليمي أحوال زمان نكن أمش آقري فطنيرا نبن آلي كار ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام